bersyukur nak keslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ubah penyait sings im minta kasengi ke khatsan terik unailur ulah hiar dalade ban pak kang kerdap ya ki sa puhun reo telik dukan barjela ki bakhayi bean bat yait lat ya ki kindon jong ke United Khasi Jantia Hills District Trading by Non-Tribals Regulation khat kendai spa san pusau minta deki bon snem. Hagani ka sngi da senran lang yo ba penyait sings im da arngut ki executive member jang ka council ki bakintop ya uba Alvin Saukme bat uba Victor Rani. Hagani ka sngi lawan ban pensngain ru deki nongelam jong ki ar deki seng ki bakintop ya ka Khasi Students Union bat ka Hnyo Trap National Youth Front. Haba keren hagani ka sngi uba penyait ulayat ho baka council hadin bakal yo jingtip hagini ki khindiat banai ki bala dep halor ka jing don jong gini ki dukan barjelna ki bala trei kam klem ki kot kisla ki ba biang na ka council kala pha na ka jing tho hadu arsen kanthi henrei gini ki barjelna kimshim la buram satya ka bala penlong yi ka council baka hapan khangkhar dep no shisendon ulai athu ba lingba ka te jing hiar ban khangkhar dep ye gini ki sapu hun reo teli ki dukan la sakhiru baki dang don shishu da ki spa atli ki wai pada ki dukan ki bala penyat ki wai ki jaj ben reo ki bamdai ki try jela bat halor kani ula ptha ye ki officer ki badai khmi ye ki tiki jaka bagi dai ban ai ka jing tho sha ki tiki dukan bagi dai ban penbiang ye ki kot kisla ha po shitayo bat kum bakalong minta la pha khang shwa shipor tat hadu bagi da penbiang ya ki kot kisla hagajo ko por na kalyang ba penyait sing sim ula pen pau ban kalyang ka council karang yai bot din halor kani ka kam baru lo ongru ba kum bakalong minta ka jaj ben reu khasi kala syahir thma kani ka kam khai pateng bala don kam ban pen yang sashi sen ya ka khai pateng para khasi bat kinturu iki samla ki badan sap na ka kam khai pateng bakin mi shakmat ban kini ye ki kam ki bala penya digi barjela baro shikata चलो पहले बंद करो मालिक अगर जो भी ले ये भाई वो लोकल वो लाइसेंस चाहिए लाइसेंस चाहिए ये लोग नॉन ट्राइबल ये लोग क्या नाम है मालिक? समीर प्रेस। हाँ? समीर। क्या? समीर। समीर? वो फंसे नहीं ना? तो लाइसेंस है? पता नहीं, हम नया है। कहाँ पर जाओ? जगह पर। तू काम करता? लेबर लाइसेंस है कि नहीं? हमको नहीं पता, हम नया है। मेरा लेबर लाइसेंस है कि नहीं? मेरे लिए काम करने वाला के लिए क्या पता बनाया होगा? क्या पता भर आपका आपने है घर में रखा है इधर लेके नहीं आया किसका मिला मेरा नाम क्या है मेरा नाम क्या है कहाँ से मिला शिलोंग से डिस्ट्रिक्ट से है तो सब हम लोग लाइसेंस क्या वो दुकान के लिए तो दुकान नहीं लाइसेंस है एक फोटो कॉपी यहाँ पे दुकान पेश करेगा सर बोला था हमको पेश करने के लिए अब रेन्यू के लिए हम अब रेन्यू का टाइम हो गया ना हमको कल फोन किया था बोला 2 दिन बाद में आओ रीडिंग लाइसेंस ज़्यादा दिन की दुकान नहीं है हम लोग आपका दुकान बंद करेगा अभी ना लाइसेंस नहीं है बंद करेगा तो अगर आप
Ibang days lagi kasi. Diba? Try bukan. Diba siya bukan. Let's say nagkaka ka dito kasi. Yung kaya, try. Iman sila badan kampat, bankayi, bankarir, badan kampet. Bitang hapo tayo 11-1 bantuni ikot Slava pia. Lada Kim dan halon kata ti inclusion this. Ye kini bang pada job. Ye kita sapun rutini undan kam keren syu hambai. Most my area. Pe dang tang mentat ngidang khang hate haneng menta kini tiba mene kitli entoi mentala keluar kat kan. Kasih duit. Kasih apa sang lagi je? Tang kata. Kata. Adan kam lipat yang kampun away ke WhatsApp sini kam sini. Sini kena berat dan kena kasih ni. Ini ramai saja. Anak benar. Jadi jadi belum dia aduk menu pi yot dia kata. Polisi pun tak ada cakap apa. Bukti mau pendapat. Nak kadang dulu kat pemila ni trailang di local agency. Babu banwara projection ni. Kajing semua juni banwara project ni bentar nak executive committee ngin wanra kawi project bangidang up ye kacaka banjo nak 5 melim nak kara kan marwet nak tentang ke guest house jom ke council but kani ke guest house ladai macina kajik mu balong bangin island yaki samla puli jungi lani ki nong jungi na kari si berkawai di badan kamsha wakti badan kamsha ni stay kila tak de kan kebayo acaka bagian singin wanra ni bo Ini dah kami Salah, ini ki irian tambam dan konsa. Aduh pada kelas kita ketinggian wisata itu ruflek. Kita ada para yang yang ni simple tengok apa soft notice kan. Ban ada instruct kita dan sudah tu lewat. Ban kamu apa? Ban dalam yang nanti nomor bagi guna enforcement, guna staff. In fact, ya rap lang di sama bunyi. Nanti kedok kan. Oh, saya rap lang. Oh, itu dari yang saya bersenran lang di enforcement di bunyi. Oh, ya. Pet shift number pet kita Indonesia. I notice nomor bagi dalek cakut untuk nama. I notice ya adalah I notice apa istilah yang penting. Damla di sampai. Ya mentah tak hak. Ya mentah kabel import dan license pak hak. Mak kajing lui jo kibre jungi. Ban syukni ya ka hok ka khai pateng jungi. Ban syuan her mai hakiliang babun. Dan nang ni syahmat ka executive committee jong ka hasil satu masjid council. Nang ni syahmat ni trestom ini ya trailang bat kiseng bokher banweng kini tingge bat sai hisien pat ni kwa bakari juni kan dan biang haga jingan nam tak kami dapat boleh pun kalian ka border committee jongi ngai kublai si bon hajar mu yapi kane kade kasien ka benkong yangi bangin lap ye CMO ba iwan iparkhat yangi ba sah kane ka border bon ka jing ngilap kamlong ret tangka ketien nang ne sakmat iwan amin sim yang ngirung ngin kersan lang ye pengin yai sakmat bat khamtam yakin ki philai tv ba ila batai ki kam ki ba bon mo ki biro na sabaru ki wan te sapang kan ka trade license ro te inda nganget ba hadin nang ne kabala dep la dep ka ba sakmat nang ne kan yai bet
kat ka rukom ka jing pinyat jong ka ri ke dustur jong ki khasi khantam ngi hangne ngi duna bha yuan ai min siem ublein dam kat bat pisar na ai pi ka met ka bakot bakia kumba pikular ka kam kan long kum tahi nginum pindep retang da ka ktien ai kani ka jing kular bon ngi ju sem min shwa ki shuan ong gina ja ai ki wan chane tang matang haka ktien ki pindu kajing pindu ya ketika surat hangte ka Nepali school ru minta pekat tu ka building kilate katur ngilaya le bon kilaya wan ngilaya ki kam poisa ai seiru kila khang ya keduka lenti pej minta ka lenti ngilang ni habya na sete ngi hap kun na sete miso ka lenti nang ne kadan bangin ru haka dengan Nepali school bangin ya joi haka ri jongi hame ghalai jongi mera kim ju sha yangi minta hak do bor ECM EDC bon kibiro kilawan tangkap tu kilakot kila pinsang ya tangkap tu minta ngi kimi linti shisha pindan kat ngirungi snow men ngi yo men sim batiwan ai yang imo te hak syakado ngindor rangkat bapi pangin ya trilang rangkat bapi seng baro ba iwan hangne bapi wan sanran yang ngi ai kuble si bon ya piasia baro shisha ngi yo men sim katno ka jingjai pijo yo i hapo youtube demo ngai shisha ngai kuble ya pi baro katne hing aku aban pin Bleshbun mentakasmi nakaliang ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haringkat bat ki EM gijongi bakun thup ye ba Victor Rani belong local MDC jong ka Jirang constituency ringkat bat EM in charge jong ka revenue iba Alvin ringkat bat ki officers bat ki licensing officers ki enforcement superintendent ki staff jong ka district council nila one year mentakasngi sini sipo bernihat hadu hangni po kanapara kadau kajingwan gajungi kadai halor ki saupun riu teli ki dukan ki bala trekam bian klem ki kot kisla jongka council katkum ka United Khasi Gentle Hills Trading by Non-Tribal Regulation Act. But kini ki saupun riu teli ki dukan ki bala long try de ki bomde ki khasi kila penyat yakini ke dukan tala bunsnem but nakaliang ke council kalalap yakini dang khindiat benai menta dang arbenai but ngila shim yaki kerteng gi jongki but katkum ki kendon an la aibor ingi ngila pha yaki notice yaki banwan mi sya council on la pha kabaningkong la aipor ki klemwan mi kaba aru la aipor ki klemwan mi but de halor kata kabangi la pha ek closure notice ru mentasni daladi ilawan ban khang no ya baro kini ki sapun ru teli ki dukan apa bernihat ki baken thup nadu khalai mer khat saw khat san mer but ngaso ban penpau ru kajing ai khublei ka bakerpang nakaliang ka executive committee yaki samla ke jungi ki batang shutip baka executive committee kan one year ban khenra trading license shekini ki border area nakaliang juki kilawan semran lang dang step mene ka baken thup ika Khasi Students Union jongka northern region napo i president jongka bernihat unit iba wan frang mauto but iba John Lingdo ibalong president jongka nongpo unit nangta nongpo circle nangta nakabenta iba Marcus Martin ibalong president jongka northern region HNYF but kumju naka central body HNYF pa bless but iba Steve Kriam kini bat ringkat beki dekat jongka Khasi Students Union but kidekhat jongka HNYF kilawan ban senran lem yangi ban ya trailang bat ngi na menta ban pendap ini ka kam mentasngi bat hakani ga jingwan ga jungi mentasngi kalong ru kajing mentoi yangi ban tip bat ban yi dala ki jong ki khmat bakidang don ru sakiwe ki jai penrio ki bamde ki Khasi ki ba wan khayi shani kari ga jongi klem ki kot isla ki babiang bat nadu nang tena po bernihat jorobat hadu ni khana para ngilap bun spa teli ki dukan klem ki kot kisla te bat ngilap tha ya ki officers badipai ya kani gajaka bakin I notice lut ya baro khat bakin hap ban penbiang ki kot sla tang hapo hitayong bat hadu menta ngilap pha khang shoi kini dukan kat bakin patla penbiang ki kot isla te nakaliang jungi
ngin yai budin na kabentakan ni ka issue jong ka trade license namar ba ya ka jai benriu khasi menta ngai i bala sedang ban syahir khma haka khai ka pateng namar ta ka daw ngi don kam ban pen khlain yang sai hisian ni ka khai pateng para khasi ki jongi namar ta ka daw lingba ka ni ka jingle na kalyang ka executive committee ngai scam kanang I mean sempat ikitugi samla ki jungi ki ba don sap let's say ka kam khai ki bla pas ki subject ki bla pas ki degree ba khair haka kam khai ki business bakin wan bantur syakmat ban yo ban shim ban kini biang ikini ki business